Friends, TTAADC habang bahute khakam ya faro di berjarani khakam cintini oro press meeting mani hengke cini TTAADC habang bahute BWSKANG kaisa cini kaisa event kotor TTAADC habang bahute TTAADC Super League nathani tango tango cini oro achukjak cini TTAADC habang ni honorable CM Brahmana Sir Purnachandra Jamatia tian logio tango cini Sports and Youth Affairs BWSKANG Principal Officer Dai tamo chini West Juni chini JDC ni Honorable Chairman Barang Munang Tony Deborma Dai omano chung tini BWSKANG je chini bahai chini event to chung bahai program chung success klainai amon bising ti chung chini officer sok ba chung already chung final discussion paikya dai chung BWSKANG je chini youth rong ni bagai chini bobagrani naikol phangbai chini honorable CM ni tidlung mumbai entire TTAADC belai kena once we tongo chini youth rong no chung gobang platform no karibo chung thumuni bising ti chung bahai ke chini youth rong no chung platform ro nai bong future bahai ke snam nai dai chung drugs no chung chini youth rong bai bahai ke chung haksali toni nai chini youth rong no chung bahai ke healthy ton nai abon bagi chini se hapa chini bobagrani naikol phang te chini honorable CM san tidlung mumbai chung BWSKANG kaisa TTAADC Super League khlaini bagi chung thangai tongo tabuk chini oro saklai mung yafaran bagi chini honorable CM sir Purnachandra Jamatia no ojari yafar lekhe hambai joto haste ni lukrona media ni bisingte khakaham ro tei boro media haimanda phainai joto no khakaham yafar ini chini press medo tongo chini brongganan EM sport chini PU sport tongo tegu JDC chairman US ni chini EM sai thangkha je TTAADC Super League tabok jeng khainai ni bagai agi bo jeng announce khaijak boni bisingo jeng preparation ni bagai kchai tongo date announce khaini bagai tini chini almost final thangkha preparation thung ready injak hani bangoino jeng tabau announce khainai tini bo jeng chini officer by meeting khaipinai 7 tarik khomlong stadium 7 tarik December khomlong stadium chini inaugural TTAADC Super League CHENGJAKNA jaga jeng chini guest rok kobangma jeng invite khainai ni bagoi preparation nai tongo tabok jeng bono announce khaime yakho tani ke soba phainai soba tongnai confirm yakho chini maharaja to tongnai boni sara boseng soba rono te invite khaima jeng discussion khainai ingge o inaugural program o chini cultural program tongnai mosanai rosanai chini folk dance tongnai folk song tongnai chini mamita dance tongnai goria dance tongnai ma chini traditional te prasani je jeng jog palai phaimani abo hairok jeng o event bo kunuk janai nge boni sara bo chini football kesam player ro chini hasteni especially chini te prasani je football khurno borong bo jeng invite khaine ajaga jeng total A by B 10 ta team ngai A ni 5 ta team B ni 5 ta team total chini 23 match ngai group league ngai joto no kaisa group ni joto team bai ma thungai jeng joto sombab home away jeng chesta khaini happen home away ni provision by exactly media je not ni borong not schedule tongnai unopati o schedule tongnai dolai o schedule tongnai nini tamas nai siphaijola west to tongnai no chawdo nini potisori o tongnai Udipur komti o tongnai kilawo tongnai omhaike panji ham school kokmo omorpuro tongnai nini khwaini bajol ratanpur tongnai omhaike sara tripura chini hasalo hange kaisa ba kaini kono jaga ek match mai sini oma TTAADC ni Super League football tripura oma hai first time nai national level o jeng live telecast phunwani bago already kok salaijak chini media partnership already sunajak joto jaga no live khainai ni bago chini broadband connection ni bago chini je ro no sing instruction nai je mado je ground no je venue wo chini football ni schedule nai a jaga wo
broadband connection खायवे live telecast खायवे recording rok खायजोंनाय जोंनि दिल्लीआव तंगैनो commentator खायनाय रबरनि software program सोनाजाक तंगो ओंखे और जागा थुं जेहेतु जोंनि player रकनि performance बरनि skill थुं और बस्तुर उङै थांनाय live उङै थांनाय all India नि जे गोरों football थांनाय रक selector रक बरबो उलो नायतोय गारि मानाय बनि छाराबो जों TTAADC Super League tournament ni bisingtui BWSKANG जों TTAADC ni kaisa team bo oroni wo select moi khana sini expert borok tongnai je test da tournament no je match ho thungnai rono thung match ni no sewai thangphano gorong player tong omo jotong chaimano ke जों aroni bisino je gorong ko borno जों select khaiwi ontoto 3 jona select khaijanai aro player kaha जाते सिनी TTAADC नि कायसा क्राक सुपर टीम जों सोनावै माना जा TTAADC नि फुटबल टीम ये जोंनि स्पोर्ट काउन्सिल अलरेडी खाजाक दङ बनो बोसोर रिकगनाइज खायनायनि बागै चेष्टा नाय दङ जाते जों बायरेराव इभेन्टआव जोंनि स्पोर्ट काउन्सिल नि बिसिंथि जों थुंरय माना जा ओंगे अ जागाव जों फार्स्ट प्राइज नारखा 5 लाख सेकेन्ड प्राइज नारखा 3 लाख मैन अफ द match ni player ni man of the tournament ni bonibu award tongnai ani best scorer tongnai best goalkeeper tongnai oma hake joto ni alada award tongnai जों joto match no chini culture program जों narnai mid time of haino 5 minute leisure period tongkhangke a jaga bu chini culture no जों chini ti prasani culture no जों promote khaine ni bagai a jaga bu culture ni event tongnai जेमनि फ्रो तंनाय ते मिड टाइम लेजर पिरियड तंनाय ओम हाके जों ताबाव TTAADC सुपर लीग सैटरडे संडे वो मैच होनाय अनुकुतिव तिनि अंखा हंके सैटरडे वो अंखा हंके तेनि संडे वो ते दलाय फननाय जे जोंनि मीडिया फ्रेंड्स रोनबो कबो मोनारो जतनो जों शेड्यूल प्रोवाइड खाय रखांके निरबा आरो थाङै कवर थायखांके जोंनि तिप्रासानि बागै जोंनि स्पेशली फुटबल प्लेयर ते फुटबल फैन नि बागै ले सपोर्ट होनाय होने थाखबाय और जागाव जोंनि TTAADC नि जत कर्मी र बर थुं इभेन्ट नो गाहाम के मैनेजमेंट खायनायनि बागै गोसों चेष्टा नाना बे जोंनि TTAADC सुपर लीग नि बिसिंथि जों कायसा अमनो फुनुगनि नायो जे जोंबो खायमानो इच्छा दंखे अ जिनिसटा जों फुनुगनि नायो हानि बाङैनो जों ताबाव आगे नर्मेली जोंनि दिफ्राव फुटबल ओंखायके केबल लाइभ नुग जाया केबल रेकर्ड करै मै थाङो जे सोरगोरों फानोबो गमाय मा थाङो जों आसा खायो जों अ फुटबल टुर्नामेन्ट खायमानि बिसिंथि लीग खायमानि बिसिंथि जोंनि दिफ्रासा फुटबल गोरोंनो जों उसुगो तिसावै मानाय जों आसानो सानानि मुसु गभर्नमेंट नि साखार मुंखांके जे गोरों जे टैलेंट जे स्किल तंनाय रनो किसा ओ प्लेटफॉर्म रवै बरनो कुसुगो थांनानि याखलै रमानि सिखलाय जों बरनो 20 जना कायसा टीम नि कायसा टीम नि 20 जना बरनो जों मासेगो 8,000 खलाय अनारियम बरना जे प्लेयर रनो वेस्ट नि थों सिफाइजला नि थों जत टीम तंनाय बरनो जों 8,000 पर month जों बरनो अनारियम रय थांनाय ओंके ताबो डिसेम्बर जों चेन्नाई जानुवारि आव नाय फाइनल ओंनाय फेब्रुवारि आव ताबो फाइनल सेमी फाइनल फर्स्ट सेकंड सेमी फाइनल नि डेट जों साख्लायनायाव तानि के जों तेबो आप्रो जाजमो के खायनायनि बागै जों प्रिपारेसन नाय हानि बाङैनो डेट नो जों साख्लायनायाव और जागा हायरिंग प्लेयर 4 जनानि बागै प्रोविजन नारखा जाते जोंनि तिप्रासा और फुटबल खनाय रग हायनो बै गोरोंनो नायै सोलोंमानाय जा ओ टीम ना हावो हानि बाङै बरनो रिक्वेस्ट खायजाखा इंस्ट्रक्शन होजाखा जे दल फर्स्ट मैच थंनाय आप्रो 4 जनानो प्लेयर लिस्ट रयमान जेमन ताबो 7 तारिख इनॉग्रेल प्रोग्राम थंनाय सिफाइजला टाइगर्स बाय वेस्ट पिकिं बरक आ दिनो न बरनि हायरिंग प्लेयर नि लिस्ट रयमारना बाद बाकी जे टीम ताव फय वॉरियर्स राव नि वेस्ट रॉयल लॉ बरो बी ग्रुप नि बरो नाय बरो नि मैच फ्रॉम नो बरो जे हायरिंग प्लेयर नि लिस्ट मारना
Inge oma haike no instruction oja hiring player rok ni bagoi bo जों onariam asung ni include khainai je local player bai baksa jemon 8000 jotono local player no जों rokha ba ronai hiring player bo haino जों o hisabo no roi thanai phiaba hiring player no jodi rang rowani khangke janja junal ni team management committee ro borok bahaike arrange khayu ronai omo boroni bepa chini oroni hoite जों बरनो तामसनाय चाजानाय मंजानाय ट्रेवलिंग कस्ट बेबाग न जों ronai tabo साउथ नि कुनो प्लेयर जदि नॉट थंनानि क्लाइ खांगे बरनि बासेस प्रोवाइड खाइजनाय फूड प्रोवाइड खाइजनाय तंजानाय प्रोवाइड खाइजनाय सिनि ऑफिस नि सिमिन दे जों जतो सम्भव जे मानसा सिनि TTAADC नि होइते प्लेयर्स रनि तंजानाय चाजानाय थांजानाय जों चेष्टा खाइनाय बरनि अरेन्ज खाइनाय सिनि अफिसार रग कोऑपरेट खाइनाय तारपरेबो जदि कोनो पाब्लिक नि उलो साजेशन तंखाय साजेशन नावै जों चेष्टा खाइनाय जे बाहायके काम खाइमा इनदे अमनो जतनो कबबो सिनि खमलंग स्टेडियम फाइनाय 7 तारिख डिसेम्बर सिनि इनागुरल प्रोग्राम 12 तानि सिनि चेंजानाय जतनो नायफैबायदि पार्टिसिपेट खाइफैबायदि जों जे ताबो कताल कायसा त्रिपुरा हास्टेव सिनि फुटबल न जों चांगा खाइनायनि बागै चेष्टा नायदोंमानि हास्टेव माहायके लाइभ टेलिकास्ट रो खायो माहाय इभेन्ट कतो जोंनि फुटबल लंनियाखौ अमनो जों ताबो सिगां चेंलायनाय मानि वो गोबांमा हयतो मिस्टेक रक मैमानो सिगांनि सिमि सामसावो हायफानो निरनि कॉपरेशन नांगो जे बाहायके खायके तै बोसों जागजमक खायमा तैसा काहा क्वालिटी मेंटेन खायमा अमो पब्लिक नि ओपिनियन बनानाय बरनि सजेशनबो चिनि थानियो तंनाय बे आसनो हामाय जतनो निरनि सों तंखायके जों